Brenda ko businje no muha bakaza batungire sente z'Emyooga kandi nashubure emyenda y'abantu mu tawuni ya Rukungiri betu nagira ngo puroguraamu eje Emyooga ikabahwera cango ngo habo kuba hati nabo nk'abakazi nibesiyeho cyo barikwenda tubakitega ngo barindirira abashija. Nitwesimisa president kutwa esente z'Emyooga zitiyambire munonga nkitoba cyara tuwineze sente twakoramu Emyooga twaraka kapetsi esente zatuyamba twatandikaho bwa business bwitu nubukora shabiriza abashija ngo mushija ngo akweyo kineki hati nitucehereza mwene zitiyambire munonga nsima esente batongere zindi abo kubana zitukorera nyowe omu puroguraamu y'Emyooga enyambere kintu cyango munonga mustere nka family no tincha dependinga munonga mushija shanga ni mushaba buri cyuma esente zinabire ni mushaba tuzikozise gukora other developments to setting up some small business so esente ezikuiho mu Myooga zinyambere munonga abo kuba icyo kubanza nizihiraho a interest etakwenda munonga icyakabiri tindukwetaga musingo kugira ngo nasinga nkitaka icyakashatu abema bundu kubanyine nibabarya bundu gukora nabo kandi abarukumanya munonga sima president Yoweri Museveni ahabo ngogo akwagutiyambira munonga tukatandika tutunga miliyoni emwe kurugwa mu SACCO miliyoni emwe ejo twagishashura omumezana kutwagimazire SACCO yatongera miliyoni 2 nazo twazishashura omumezana still omumezana gonka twagimazire yatongera miliyoni 3 nazo twazishashura omumezi ana twamazire kushashura ezo yatongera miliyoni 5 n'ishuka aho yatuhereza amezi 6 nazo twazikozesa twazishashura yatongera miliyoni 6 ezo nshashura ogahati. Fiona Mbabazi chairman wa Rukungiri Women Enterprenuers SACCO nagira ngo bariyo bakora kandi ngo gukora kurungi nibakora terebiragiro by'aba microfinance kandi bakabanza kutunga entandikwa ya miliyoni 30 babongera miliyoni 20 bwanyuma yo kureba ngo bakora kurungi konka turukuza kufuna miliyoni 30 tukaba tujye bibina 19 Women Enterprenuers SACCO Munisiparite in association zi19 so ebyo bini 19 byona bakatuha miliyoni 30 so miliyoni 30 ezo nitwe nkaba members tukaba twashashwire zinde sente zitu ezitokweta nka membership ningashezo kutaha mu kibina kandi tuguzire n'emigabo so twazigisireho twahisa mu miliyoni ezirengere 30. Programu y'Emyooga etuyambere bintu byingi ninzagamba ndukwiha a perspective yanje ko muntu nanagubipiona kakinyasano Women Entrepreneurs ecyo kubanza Emyooga fund etiyatuyambere hono twabire twino umwuga gwitu kandi tukushonda ubusento bwabire buce tukupuringa every week bukabutariye nafu twaherize kutunga sente z'Emyooga mwene ko shanga before umuntu yabona sente hatabwo kubanche yarindo ndicho kuza kutunga rondo twabwine sente z'Emyooga zikatuyamba munonga cyo kushanga kujya ngo twabire tujya ngo bimwe nanda ronde na hati memba yayenda rona hakuba nagendera nagitunga kandi eri kubane mukorera ibya abacyara aba ba memba bitu babaze kora mu bintu bikuru bakora mu business tushafirira abana school fees twagura assets zo maka twagura properties when for sure Emyooga fund ekozire kintu cyo mutana harira abantu bongera bagira ngo no barabe bariyo bakora konka bine bizube biri kubateganisa kandi muri yebi harimo ibintu bibarukoresa kandi ngo babisera icyo bashabere government okongera kubakwateraho materials nizisera materials zitukosa nizisera tukabe ntwenda government ejoro kuyatwataraho etuhereza umukono penna natukunda umwaba rukora sabune nagira ngo bine kigenderwa cyo kugumiza mu mwuga gwabo ngo habo kuba nibareba nuguza kubihumboro ndagumizamo na mwuga gwitu gwo gukora sabune kuba ntareba nugutugenderaje kandi ntenda ngo tujongere mu amani
tushohoze nyingi tureke kuguriza hii tugurize no mu madistricts agandi kandi tuteho nebera na adverts ebirango radio twamara kutunge ebikutuyamba kuzahare tushikeyo tubasakara n'abantu bakumanya Hamufure Makomba coordinator wa programu y'Emyooga mu cyange cya Kigezi nawe nagira ngo SACCO y'abakazi nekoraje ngo kandi bahereze no kubongera sente zindi kandi yabashaba kugumiza mu bari kongera hantasiya yabo eyo maka gasha kwa Dana Basibye.